ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ MLA ꯄꯥꯎꯂꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯂꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯈꯨꯜ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Education Yugi Thorang Taramna Ui Haina Desamna Fongdorabli Panthoibi Irat Baga Lai Harau Baga Sayed Haloi Dobani Haina Ukalna Haidabli Development ki thabakta politician ki khudong chabalong nuba ayetpa piganu haiba wafam phongdokre Manipur police na fagalaki yamla drug sing maithaduna mahan khre hari Amuko ginong thau pugadaba sing wasak lokre British na Manipur da satharamba system aduma ngasisu India lengan Manipur da sathari haina s sanjoy haikre Manipur violence ka mari lena na NIA na phakiba thamilen mate kotna belti khre hari Speaker na yafa proposal pirakli amade lusing basing yangsinabagi mahut miyam ge phabathabak tomina se haina speaker Seitavartana phongdorali Kurumzari Morning newspaper reading meeting tabiri bamadi tabiri basingbo Pusparani Laishumna Taramna Usari Maroiba Pausing Sandok Pisari Surasanpur district ke Saikot Kendra ki BJP MLA Paulialan Haukif disqualified Togatabani Haina Mite Emasung Thado tribe ki activists anina Sena Humfugumdoi Banba affidavit ama Governor Azul Kumar Bala the Pituna Taksin Kray Affidavit Asina MLA Paulialan Haukif Indian citizen amanate haiba WAPHAM Singh Utpagaloinana Mahak MLA ama oifam thokte haina su palli Hanagi Chief Minister Nongthombam Biren gi mathakta singna duna WAPHAM kaya phongna laubada natana kuki singi tokhaiba administration demand tawbada yamna maru oiba political figure ama oriba Churasanpur district Saikot ST Kendra gi BJP MLA Paulialan Haukipo MLA dagi disqualified Togadabani Haina Maram Piba Sena Humfuga Humdoi Panba affidavit ama Thadau community ki activist T Michael Amza Thang Haukip Sahi Kuntra Humdoi Amasung Mite community ki activist Mayang Lambam Bobby Maite Sahi Nipuni Toina Puna Kuyak Piduna Governor Ajoy Kumar Balada Bisin Kibani T Michael Amza Thang Haukip Amasung Mayang Lambam Bobby Anina Governor da Pisin Kiba affidavit asigi warol paladuna NDTP na hai Thadau amadi Mitei community gi activist anigi Maikei dagi Pisin Kiba affidavit aduda Leibak asida pangthokpa mikhal thengnaba amadi MLA ama oiba haibasi Leibak asigi citizen soidana oigadabani foreigner natraga Indian citizen nataba mioi Amana matau karamna MLA oigadoribano haiba wafam palli Paulialan Haukipna Election Commission of India ECI da pisin kiba Cherol election nomination paper da pan kiba mahaki date of birth da Mahak Churasanpur district ki Gangpijang khulda kumjalising ama jamapan humbudraga mari gi June kulhumdoida pokpani haina palli Mahak masa kumjalising ama jamapan Mabudraga Nithoidagi Mikhalda Saru Yabagi Ayabalade Hairagasu Ahanboina Kumjalising Ani Kunmathoidam Hak voter lista Narol Tauki Matam Madudam Hak Masai Sahi Niputaruk Sure Haibasi Mahak na Saikota Mikhal Tengnagada Bachahi Ama Watlingai Matam ni Haire Ahanboina Kumjalising Ani Kunmathoikuni Thoida Paulian Haukif Hamasung Haki Imung Manungi Maming Ahanboina voter lista Yaubani Yamna nungariba wafamdi Paulialan Haukip Masai Sahi Niputaruk Sure Haina Rekota Yauraga Mahaki Masanupigi Sahi na Rekota na Sahi Nipunitoini Haina Pali Mapa Amasung Masagi Chahi Makatawa Pop Taminasi
Sahi mari khaktamak khetnari masi angakpani amaromda masai sahi nifu taruk suba phawba paulialan hauki voter list da yauramdaba si asukuiba matam mahak kadaida leirubage hainasu affidavit asida palli Manipur kumjali sing ani ahum de any cookie trap for ST list sandringai mamangda any cookie trap ST list sankraba Asami Kendra amadagi mahaki ming ase transfer tawrakpagi wafam su leite Manipur gi matangda kumjali sing ama chamapan yankhai tarukta parliament sub tribe khudingma tribal group ani any naga tribes amasung any cookie tribes haiba manunda salli haina specify tawba leike masigi matangda matam adugi MP risang kaisingna Naga amasung cookie sub tribe sing local miyam na khangnaba masagi maming adumak leizei haiba wafam pukhatke madugi matangda matam adugi union law minister Hari Binayak Pataskar na Assam amasung Manipur aniki marakta cookie amasung naga tribes ki matangda leiriba khetnaba wafam thamladuna Assam yu ina cookie sub tribe khudingmak any cookie tribe ki makhada lei adubo Manipur gi oinadi sub tribe khudingmak ki tongan ba maming leizei masini khetri ba si haina phongdokladuna masi pumma state government amasung backward classes commissioner recommend torokpagi matung ina ibani oibani masida discrimination gi wafam leite haina su law minister na pakhum pk matam adugi lok sabha da sathakhiba debate adugi sarukhara affidavit asida enclose tawraduna amendment act lising ama chamapan yankhai ga taru chanarakpa matamda manipur gi subtract khudingmaki maming ningthijana yauri haiba wafam ulli adubo paulialan haukip asi any cookie tribe ki member ama oina lising ani ahumda manipur gi ST lista yauri any cookie tribe asidi sahi kaya gi mamang kumja lising ama chamapan yankhai ga tarukta lauthokhraba matung kumja lising ani ahumda manipur gi ST lista yaukhibani maram asina paulialan haukip kumja lising ama chamapan humbudra ga mari gi jun kulumdoi da poi hariba si tasengna india da pokhiba natte mahak indian citizen natte haiba mayek sengna takle haina su affidavit asida palli Michael Amza thang haukip ka mari leinaba thado tribe ki organization sing amadi maitei community na hauzik tholiba manipur crisis asi kumja lising ani ahum de ani cookie tribe o manipur gi ST list ta haplobadagi tholakpani haina maral siri bani illegal immigrants singna category asibu lana sizindarakpa amadi identification taunanabagi matik saba mechanism leitabana mioi ama hektana manipur gi ani cookie tribe ki manung sanduna ST gi khudong saba lawri haina su Michael Amza thanga mari leinaba thadau organization sing amadi mitei community na phongdok naba leiribani haina su NDTV ki pau asida makhata na phongdokle pau asina makhata na hai kumja lising ani kulhumdoida matamadu chief minister N Birena any cookie tribe asi ST list gi lauthok naba travel affairs ministry da cherol thaba laikhrobani adubu wafam asi parliament ke ayaba lobadi sangi wafam asigi matangda ministry gi maikedi gi state ta hanglakhiba wahang sing gi pakhum state ki maikedi gi matik sana piba laikre haina su state government gi phangba pawgi likhul amana phongdorakle amadi ministry dagi wafam asigi matangda state ta makhata na kwari torokpa leitrabadi any cookie tribe asi ST list gi lokthokna bo wafam parliament ta pukhatlagani haina su makhata rakle kumja lising ani ahum gi me ahum dagi manipur da violence hek sathaba horakpaga tha ahum gi matung de state lenga ki maike dagi ST list dagi any cookie tribe category asi lokthoknaba thabak lokhatpa horakhibani manipur violence asi thoktingai gi mamangda any cookie tribe category da saliba MLA paulialan haukip na miyam da aran bo wafam kya sandokpa horakhibani haina su mitei lusingba singna maral siri Amaromda governor da pisin kiba affidavit aduga mari leinana NDTV da BJP MLA paulialan haukip na phongdorakpada sathariba thawong asi mahaki miyambu namthanaba mahaki miyamgi kholau namsinduna thamnaba amadi mahak masabu machin menaba thawong amani haina kanna yaningdaba phongdorakre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 60 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯖꯨꯕꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ, ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ, ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯗꯕꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯁꯥꯟꯅꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯂꯤꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯂꯤꯒꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯇꯤꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯁꯥꯐꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ 13 ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3ꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦ 2025ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟड ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯆꯩꯔꯥꯎꯆꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯜ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार सिन्हा अमदी मरी लेनब डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स सरुक याखी। थौरम असिदा टूरिज्म तमलिबा महिरुसिंग तोंगा तोंगा मफमदगी लाकपा कांगलुप फुरुपसिंगी मियोयसिंग सरुक याखिबगा लोइनना थांगता माइबी जगोई, पाउमाई कबुई, कोइरेंग फुरुपना चिंगबगी नाटकी ओइबा जगोई इसैसिंग उतखी। थौरमगी मनुंगसना टूर ऑपरेटर सिंग सुखुदोल पिदुना पुनिंग थौगतखी। थौरम असिगा मरी लेनना चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हाई टूरिज्म सेक्टर हेना खुमांग चाउसिनबा मणिपुर लेंगाकना ngamba थाकता होनदुना लाकली। सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांग कया लौखतख्रे। सस्टेनेबल टूरिज्म की वखलोंदा नब प्रोजेक्ट कया अमसु पाइखतपा हौरे। मालेमगी ओइना टूरिज्म सेक्टरना ख्वाइदगी मंगजल थाबा ngamba इंडस्ट्री ओइदुना मियोय क्याबु थबक पीबबनि नहासिंग सेंथोक लहनबगी मथक्ता कल्चरल एक्सचेंज योखतपदा नतना लेबाक अमगा अमगगी मरक्ता हेना अफबा मरी थंबा ngamhali lengaaki maikeदगी सस्टेनेबल टूरिज्म दा अहेनबा मित्येंग थमदुना इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत सागतपगी थबक पाइखतली हाइखे। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन अमगी मतुंग इना खुरखुल मोइबुंग खुनोगी कम्युनिटी हॉल याउना क्रीमेटोरियम अमदी पब्लिक टॉयलेट इविक्शन तौगनी हाइना डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाकपदगी मियामना खोंगचांग चांगसिंदुना इविक्शन तौहनखिद्रे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अहेनबा फोर्स थाजिंदुना खुरखुलगी तुरेल परिंग नागयेत खरा कोटपा हौरकपदगी मियाम का हेना थोमजिलक्तुना अथिंगबा पिरकपदगी मखा ताना इविक्शन तौबा ngamkhidre। अदुमकपु मियाम अमदी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनिमक मफम अदु थादोक्तना लैरि हाइरे। इविक्शन तौबा यारो हेना संगसिलखिबा खोंजंगा मरी लेनना खुल असिगी खुंजा खाइदेम राधामनिना हाइ खुरखुल मोइबुंग खुनौ हाइबा खुल असि सुनगी युम यांखैनी थोइ खक्तमक ताबा अपिकपा खुल अमनी मफम असिदा सारिबा कम्युनिटी हॉल क्रीमेटोरियम अमदी पब्लिक टॉयलेट असि सुतुरेल फुल्लगा साकिबा नते मखोइना खंगलपा मतमदा तुरेल असि अदुमक फुंदुना लेरमलबनी। सारिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग असिसु मतम मतमगी लोकल MLA सिंग साकिबा ngakतनी। पिकलबा खुल असिगी
amata ngairaba community hall crematorium amadi public toilet asi mafam sate thugai da yade hairabadi atopa mafam ama hana silaga thugai biu matam aduda khul asigi maikidigi ayat apan amata piroi eviction asi tawgadawre haba pau khangbadagi mari leinaba district administration gi makok thongba official singda se thaduna tawbidanaba hairabasu tabidana lakhibani haina phongdorakhi sahi mari gi under graduate course tamnanabagi admission lakliba October 5 phawi manungda tawhananaba Directorate of University and Higher Education na order tholokpabo Democratic Students Alliance for Manipur desamna taramna okpa phongdorakli Sahi kudingi mera tha sidai koina pangthok nariba ima panthoibi irat pagi thoram asi kanglon kaidana niklam chumna pangthok biduna umanglai harau baga se nadana ba pumna makna hona biu haina umanglai kan ba pun baluf ukalna phongdokre ukalna thadorok ba cherol amada hai mera tha da pangthok nariba thoram asidi ima panthoibi bo irat thoni tawjabani masida lai harau badawna ikau ba laimang phamduna lai pau senbana singba kya tawsinarak libasidi lai bag mapu pandabagi mongda tawning ba pangtaw tawnarak pagi thawongni masina furup asigi khunai londa akaiba kya thohan bata natana tungda haurak liba mirol singda saye nabana thanba furup khunai ama oihoragani mera thada panthoibi irat paga panthoibi harau baga yamna khetnei ima panthoibi bu umanglai oina haraubadi mafam amade hekta tawsinba yade panthoibi gi laifam natroga haraubagi thoram adu pakthokpada mafam sare khanba mafam aduda khubam yaduna haraugani afaba numit thaban laisa tinsa afaba yengduna ikaugani laihul tamgani laimang phamduna laipau sengani laipaula sagani sarel katkani saroi khangani lauta rol na chingba pangthokpaga loinana nonga rol na chingba pangthokani thoido hendongna lai haraubadadi pa pi sudaba haibadi lining thongna traga lairembi ngakta leiba lai adu harauba yade panthoibi iratpadi meragi noma panbadagi hauraga tarama thoini panba phauba pangthoknei panthoibi iratpagi di akanba mafam ama laite khudong sataba mafam amada adum irat payai khudong sagadaba mafam amada hektamak irat payai ima panthoibi irat pa matamda ima khaktang iratli atopa yahande irat pa matamda lairiba thasnabidi taruknida makok maru tamduna sengdoklaga tarenida irat phamda sanglaktuna lengdana lei nipanida irat thoni thoram mapong phana tawnei aduga mapanida lukkatnei asumna taramathoi loisili irat pa sida imana lakpagi apha phatha khudam sangdam yengduna kokthok sengdokani taibang macha manai oibasingna imabu seithaduna kacha sonjaduna thongni gani makhadaba paukisire masigi ona tainabada ima panthoibibo ikauduna laimang phamduna laipau senba tangkhul nura bithokduna irat paga harau baga say nanaba honarakpa kaya asida laibak mangnanaba kanagumbi kharna thawoina sinbani haina lawi masi mitei khunai asibo lisang sinna lamjing biduna putharakliba aikhoigi amaiba amaibi pena asaiba singna ngasigi amadi tungi mirol asibo liklam kaidana lamjing biu tawgadaba tawroidoba ngakna lamjing biramo isagi pamba yenglak pangtau tawsinba tokpiu hauzik panthoibi irat liba mafam singdokal gi thaumi singna koina satuna yengsinba haure imagi irat pasida lai haraubi kanglon sing punsinduna
इरात पगा हराव बगा से नहननबा होनरंबसिंग उकलना अकनबा मिजेंग संगलगनी हायरगले तेनोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुसना बॉर्डर टाउन मोरेदा कुमजाल सिंह अनि कुनमरी की जनवरी थादा कुकी मिलिटेंट सिंह से थरक अटैक मणिपुर पुलिस की कमांडो पर्सनल अनि हाथ थौदोक मरी लेना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना फाकिब कुकी इनपी मणिपुर किम की वंगांगलोई थांगमिलेन माटे गुवाहाटी हाईकोर्ट ना बेल पीख्रे एजेंसी की पाउन हाई कुमजाल सिंह अनि कुनमरी की जनवरी 13 मोरे बाजार मनाक्ता मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सनल अनि हाथ थौदोक मरी लेना NIA ना केस लौखतुना थिगतपगा लोइनना किम की वंगांगलोई थांगमिलेन माटेबु फाखिबनी लोइनना महाकी मथक्ता मियाद असिगी लौतुनबदा यावी हाइना NIA ना महाकी मथक्ता चार्ज तौरिबनी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थौसम सैतवर्तना दुर्गा पूजा की याफा पाउजेल पिरकली याफा पाउजेल सेरोलदा दुर्गा पूजा कुमहाइना लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकना अमतो ओइबगी वखल सागतुना मपांगल कनबा मणिपुर अमा ओहेलसी इमा दुर्गा की इरा थौनी पांगथोकपगा अपुनबगी पांगल सागतपा अमदि इंगतप मणिपुर अमा पुरकपा ओइरसनु हाइनसु फोंदोखि अमरोबदा मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल लाक्रबा मतुंग मियाम की मिहुत ओइरिबा MLA सिंह पुनसिंदुना मखाताना करी तौसिगे हाइना खनबगी चांग यामना नेमली हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर्स ओइरिबा यास्कुल केंद्र की MLA थौसम सेक्टबर्तना फोंदोखरे यास्कुल सिंगा खमलेरक्ता लेबा गोपाल देव मंदिर अमसुंग मादब नौना सेमजिन साजलेबा मतुंग संगाबगी थौरमदा सरुक याबा लाखिबा स्पीकर टी सेक्टबर्तना मथकी वाफम असी पाउमैसिंगदा फोंदोखिबनी All Manipur United Clubs Organization अमुको की जनरल बॉडी मीटिंग पांगथोखिबगा लोइनना कुमजाल सिंह अनि कुनमंगा कुंतरे के नौना थौपुगदबा सिंह खनख्रे सोरखाइबम संजोइना प्रेसिडेंट प्रताप लेसांग थेमना सेक्रेटरी जनरल खनखिबगा लोइनना नौना थौपुगदबा सिंह वासक लौख्रे लिसिंग अमा चनिपान मौबुद्रागा माथोइदगी ब्रिटिशना मणिपुरदा सथरंबा सिस्टम अदुमक ngasisu इंडिया लेंगाकना मणिपुर की मथक्ता सथरी हाइना अमुको की नौना खलबा प्रेसिडेंट सोरखाइबम संजोइना फोंदोख्रे क्वाकैथेल लेबा अमुको की पब्लिक हॉल द पांगथोखिबा थौरमगा मरी लेनना प्रेसिडेंट की फम पुगदरबा सोरखाइबम संजोइना हाई मणिपुरबु इंडिया ना लौसिनखबा मतुंग सांगलबा चही असिदा इंडिया गवर्नमेंट मणिपुरबु कांगखोंग साहेंदुना थंबगी थौ यानिंगदे मणिपुर ngasiदी इंडिया दा तिलुबदगी हिरम खुदिंग सोथादुना अकीबा मणिपुर ओइरे हौजिसु इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर मियाब ओवाबा पीबगी थबक सथरी इंडिया लेंगांगना मणिपुरदा येंगलिबा मिजेंग अमुकोना हक्सिना लवी हाइबगा लोइनना मणिपुर मियामना ngasi थेंगनरिबा सिस्टम खुदिंगमक आर्टिफिशियल ओइबा अमदि कोलोनियल एक्सपांशन गे मखादा ब्रिटिश ना लिसिंग अमा चनिपान मौबुद्रागा माथोइदगी लमदम असिदा सथरंबा मियामबु नमथबगी चनबेदु अमोहना इंडिया लेंगांगना नहोंगना लिसिंग अमा चमापन निफुमापनदगी अमुक सथरकपनी लवी लोइनना मणिपुरदा हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदगी मे अहुमदगी हौदुना ngasi फावबा सथरी बेरांग असि इंडिया लेंगांगना लोइसिनगे खलबदी नहाना लोइसिनबा यारंबनी लेंगांगना लोइसिनगे खलबदी लोइसिनबा यारबा इरांग असि मसिदगी हेना चावबा इंडिया की तोंगान तोंगान मफम क्यादा थोख्रे अदुबो अथुबु मतमदा तुमक वारोइसिन पुरकपा ngamखिबा ngakतनी नेपाल दा हंदक नहासिंग हौखिबा इहो अदुगुम हौरकपा ngairiब्रा हाइनसु हंखि अमुको हेक साफोंगलकपा मतमदगी हौदुना ngasi फावबा सिंग अमसुंग तम अनिगी खेनबा थमदना मियामगु पुन्ना समिनदुना मतम मतमगी ओबे इशु क्यादा सरुक यादुना लाक्ली मखातानसु याखिगनी हाइखि मणिपुर लेंगांगना लौखटपा वार ऑन ड्रग कैंपेन की मखादा मणिपुर पुलिस ना तोंगान तोंगान बमफम सिंगदगी फगलखिबा यामनबा ड्रग सिंग रा इम्फाल वेस्ट की लमदेंगदा लेबा सिस कमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी दा मई थादुना मांगहनख्रे तखेल की खुंजा सिंगे अवाबा येंगलगा टेंसिट लंबी की संजनबम अमदि तखेल गलोना बदा लेरिबा थुंबी सिंग नेमथा हनबगी थबक लौखलकपनी चौखत थौरांगी थबक पॉलिटिकल की खुदोंग साबा लौनबा एडबा पीबीगनु हाइना सोशल डेवलपमेंट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी टी धर्मेंद्रना फोंदोरकली
Takhel Khunau Dalaipa Takhel GP gi Pradhan M Ningthem ki yumda pangthokpa paugi mifam amada mathaki wafam asi phongdokladuna hai Tinsit lambi asi major district road oibana meter 15 pakadabani Thumbi Singh phauduna satliba lambi asi lamlai kendrugi MLA KS Ibom Chana improvement of road from Lamlai Bazar to Sanjanbam Bazar via Kangu Ching and Takhel Haiduna Central Government ki fund lautananaba se thagatkrabani lambi asi semnabagi process da leirabanina Takhel gi khunja singa tanarga MLA Ibom Chana risk lautuna miyam gi damak ising pinana bahaduna sing asi nemtha hananabagi thabak hana housing kibani lambi semgi thabak horakpada nong kana churakpadagi lambi semgi thabak makha chathaba yadana leirakpani masina maram oraga lai singdang yelam singlakta diversion piri singnem than bagi thabak makha chathaba ngamlaroi haina MLA na haikibasu leite kanagumbana thinglakpasu leite nong hangpa ngai bani haina su ti dramendrana makha takhi Mausagi khusem bu nungsiba bani mausagi khusem ga totna tinaduna hingbana malem asi kanba ngamgani haina Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. Torangbam Berja Kumar na phongdokkhre Thabak happy gani haduna miyamdagi sel chabi yang thangdagi nupi ama phare haina People's Section for National Democratic Movement pandamna thadorokpa cherol amana phongdorakli Pandamgi Secretary General S Berja na thadorokpa Serol amada hai corruption free ohensi haiduna kanna lauringe cherakta miyamdagi sel chabi nupi ama pandamna phare kumjali singani kunmani gi December 12 de enbiren koba miyoi amana pandamda wakalakpugi matung ina yang thangdagi nupi amana mahaki masanu pagi thabak happy gani haiduna punna lupa lakul lobi khraga thabak su haptre sel su halu yadra heba khangbangam ki sel adu thaudokpada mateng khara pangbiu haina pandamda wakalaki Taudo asida chenari bapumba kaukatuna wahang pahang satharaba Wari wakhong sing khangpa gamki Kumjali sing ani taratet ki August 15 da NBN gi masanu pabu All Manipur Cooperative Union gi Cooperative Inspector Happy gani haina sel loba hauki mathang loroba matung lupa lakh kun yoki bani Biren masana nakhoina bu pham asi happa ngamgadra haibada choba amagi quota da hapkadabani hairaki Sel laukraba matung da ngasi phawba thabak su hapidre sel su handopidre makhoi gi khutpu asi asumna thabak tawningbana ngarba kayadagi senpham chauna loba loinana launana bukoi thi dun leire khangbasu haibasu khangbangam asigumba leibaki yeknaba oiraba apangba natraga masa masu semningba kayadagi thaja hallaga sel chabi kayamuk leire makhoi asidagi seksinba matam oire haide Makhoi masana taruba pumba masana yajare senpham asi singlage haina stam paper da khuyek tawkiba kayamuk leire masagi statement kya su record leiri lakliba September 13 phawi manungda senpham asi laururiba sen mapu adu da singdoktor badi hena kanba legal action launaba thabak paikhatlagani loinana mahaka unminariba miyoi singi maming matha amadi makhoi ge choba haiba singdusu minga konana lauthoklagani haina Cherol asida makha tarakle makha tarakpada mapan wiba pausing bizare
BRICS Finance Minister Singna Qatar da Israel na landa sathakibabo akanba mongda yaningdaba phongdokpaga loinana West Asia amasung North Africa region MENA maruina gazada mayok noribu khudong sadaba singbo wari sanaduna ingtappa lambida laknanaba thaksinkhre Russia na mapang oina satminariba Sainada potlam kyagi mateng pibada natana Sainagi Airborne Battalion dasu takpi tambibagi thabaksing sathaki haina singthaningai oiraba thing teng singna phongdorle Ukraine gi ngamphagi saruk singda Hungarian spy drone sing thazilaki haina President Volodymyr Zelensky na maral sikre New York ta pangthokpa United Nations General Assembly UNGA da saruk yaraduna Bangladesh interim lenga ki chief advisor Muhammad Yunus na South Asian Association for Regional Cooperation SAARC amuhana mathau tawnaba taksinkibaga loinana SAARC da yauriba leibak singi marakta amana amabu ikai khumnaba thamnaduna amatoina himminanaba wafam sing phongdokre hairi Nepal gi hanagi Prime Minister amasung CPNUML gi Chairman KP Sharma Oli tha sigi nipanda Genji gi khongjang singna lenga ki mayek to khongjang changchinduna KP Sharma Oli gi lenga muthat khraba matungda ahan boina miyam gi thoram amada saruk yaduna mahaki party gi Genji thomi singa una khre hari New York ta pangthokiba miyam gi rally amada saruk yakiba Colombia gi President Gustavo Petro na America gi lanmi singna Donald Trump na haiba lawganu haina phongdokiba wafam amabo yaningdaba utuna US lenga na mahaki visa kaktat khre hari Bhutan gi Prime Minister Sering Tobage na United Nations Security Council USAC reform tawnana bataksin kibaga loinana India amasung Japan na UN gi permanent member oibada saugalakre Turkey yauna san Roy group singna Israel gi football team gi mathakta thingba thamnaba Federation of International Football Association FIFA amasung Union of European Football Association UEFA da taksin khre Lawmaker kharna huzilariba parliamentary standing committee sing asigi mapunsi asi sahi amadamak oibana wahanthok leiba amasung kanaba thabak thorom sing paikhatpa ngamtre haina wakalakpadagi center lengakna parliamentary standing committee gi sahi ani da sangdo ahnanaba thorang paikhatlakkhre haina agency gi pauna phongdokkhre Lok Sabha da opposition gi lusing bori Rahul Gandhi South America gi khongsat ki damak ngasi ngarang India thadokre khongsat asida Congress lusing ba asina South America gi leibak singi political lusing basing South America gi mahiroi amadi mafam asida lai tamduna leiba India gi mahiroi sing amasung business person kaya ga unaduna wari sanagadawri Union Agriculture Minister Sivaraj Chauhana ichawna solaba state singda thuba matamda PM Kisan gi installment phanghalagani haina phongdokre Assam gi Kasar district ta leiba Ujanagar LP school da head teacher in charge oina leiba Arindam Kundu gobo oza amana local education department ta senja thumjagi thabak tawre haina phongdokluraba matung singnaningai oiba mongdo oza asi tha asigi tarani panda manak nakpada leiba Railway track ta sibaksang oina phangle haina All Assam Primary Teachers Association AAPTA na phongdokre Assam gi Bodoland Territorial Council BTC gi mikhal gi result lakthokpada Bodoland People's Front BPF na sit nipugi manungda sit kunipan phangduna sauna mai pakre United People's Party Liberal UPPL amadi BJP na mathang sina sit taret amasung sit manga kaba ngamki
Mamang DU PPL amadi BJP na si Tarani to amasung mapan kabang kibani. Ladaki Director General of Police DGP Singh Jamwal na activist Sonam Wangsuk asi Pakistan ka tongan balam da mari leni haibagi mityeng da mahaki mathakta thiba humbagi thabak sathari haina phongdorakni. BSF Kashmir Frontier ge Inspector General IG Ashok Yadav na ningtham thagi un taraktingai mangmoinana Kashmir Valley da Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir POK da leiba terror launch pad singdagi terrorist Kashmir Valley da lona yadaba mong da sangsinaba honarakpa yai habagi akhanaba pau phangbadagi security forcing high alert da leire haina phongdorakre. Makha tarakpada sanabigi pau thaminase. Ahanba Thobal District Olympic Games lising ani kun mangada paida pakhang khong leirak nanupigi kanglupta goal laukre. Sefata Kroda Games asigi multipurpose hall da Thobal da sanaki banupigi gold medal match da paidana yasta Thobal wa matababu maiti bapiduna goal lauki. Nupagi gold medal na paida B na yasta bu final da maiti bapiduna lauki. Washu da Thobal Mela Ground Community Hall da pangthokiba washu masanagi oina Universal Washu Academy UWA Thobal Nongang Khongna overall team champion aduga Thawal Misak Taret Chana Sindam Sang TTS is Thobal Ningombam na runners up taki. Volleyball masana sida ngarang sanakiba final da KSA Lamding na lewa Lamding bo set ahum anida maiti biduna goal lauki. Kho da masana sigi Sandy Ground Salung Pam da sanaki banupigi final da basu khanga bokna Sedo Hairokpo kuntrani thoi kunda maiti bapiduna goal lauki. Taekwondo da nupigi keji kuntra manga makhagi da puyam kedi na goal Surbi Suri Khangembam na silver amasung Laisrom Henthoi amasung Dara Surbe na bronze medal sing lauki. Race Course International Stadium da akan balamba tawna kiba final da India na Bangladesh po penalty shootout da pansil mari amada maiti bapiduna Sub 17 championship da makhoigi tare subu title lawangam kre. Na numidang Dubai International Cricket Stadium da sana kiba Asia Cup cricket ki Super 4 series ke aroiba match da India Sri Lanka bo Super over da maiti bapiduna match amata maiti banangdana final yoksin bangam kre. Mai paki basne India na makhoigi mai pakugi matung makhata na sathaki makhona tournament asida match taruk thangna na mai paki baga loinana final da Pakistan ka lamba taunaragani. All India Football Federation AIFF na sinduna sahi asigi oina pangthokadoriba kuntrarak Super Senior Women's National Football Championship for Rasmata Vijavai Trophy lising ani kun nga saruk yagadaba Manipur Women's Team gi sanaroi amadi official singna kits amadi uniform yenthopi thoram ama pangthokre hari. England na yumbo oduna ujek sathariba English Premier League ki oina ngarang sanakiba match amada Brentford na Manchester United po pansel ahum amada maiti bapi kre. Amadi District Sports Association DSA kaksing na sinduna association asigi playground da thasing kunmathoi digi horaga sathariba kunithoi raksuba KSS Leihau Devi Memorial Super Division Football League tournament lising ani kunmanga gi oina ngarang sanakiba tongan ba matching da LMLCC Langmaidong amadi SWC kairak team sing mai pakre. Lesla pada maroiba pau mohana. MLA Paulian Haukip Indian citizen nate haiba mayeng sengna panduna disqualify tawna na batasni. Irang nem tharak labada miyam na pamnariba popular government laklagani thajai hana nongthomba Biren Hanagi Chief Minister na phongdorakle.
Manipurdasu World Tourism Day Pangthokre Lengana Manipur tourism sector Kumang Sausan na bakana honari haina Chief Secretary na phongdorbe Khurkhol moibung khunau da lengang ni biksan tawna na bhonarubada miyam na irang hawrakre Education yugi thorang taram no I haina desam na phongdorbe Panthoi bi irat baga lai harau baga sayet na haloi do bani haina ukal na phongdokre Deployment gi thabak ta politician gi khudong sabalo na ba ayat pa PB ganu haibo WAPHAM phongdor Manipur police na fagalaki ba yamla drug sing mai thaduna mahikre Amuko gi nong na thaupu ga da basing wasak lokre British na Manipur da satharamba system adumak na sisu India lenga na Manipur da sathari haina is sanjoina phongdor Manipur violence kamari leina na NIA na fakiba Thang milen mate kot na bel pikre Amadi lusing basing yang sinabagi mahut miyam dia pa thabak tawmina se haina speaker sai tabatana phongdorak pagaluna na Durga Puja gamari leina na miyam da heso pausel pirake Bijariba pausing ase galoina na nungti gi phong liba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing hizaba matang asida nusinjari Makha tarakpada matam gi WAPHAM amadi RASHI gi thawam tamina se Pumna mako hauji ki dipas parani la shom nam kahna khurumzai
अहान बमक्तदा मिजंग ताबिरिबा मदी ताबिरिबा सिंगबो नेमला थांजमना तराम नोकचरी कोकनना खुरमजरी पुदुना लाक्चरीबा सी मतम मतम की वाफम अमदी राशिफल ngasiगी मतम की वाफम दा लेंगाकना लमदम असिदा इंडस्ट्रीज के लिंखतना बखोनबदा माई ओनसिनबा चुंगनी मणिपुर इकोनॉमिक पॉलिसी करीनो हाइबदु मफम मरांग खंगदबा ओइरे लेंगाकनसु इकोनॉमिक पॉलिसी पुथोक्तुना लमदम असिगी सेल थुंगी फिबम फगतनबा होनबसु तौद्रे अमरोमदा चाथोक मरांग कायना पुथोकनबा होनबदा माई ओनसिनबसु ngamdre मसिना मणिपुर असि असुकी मतिक सोथबा सेल थुंगी फिबम फत्तबा हाइबदु ओइरे इंडस्ट्रीज पॉलिसी हाइबसि थौसिल थौरांग अदुबुनी इंडस्ट्रीज लिंखतपदा तौगदबा थौसिल थौरांग कया लेगदबनी इंडस्ट्रीज अमा लिंखतपदा दरकार ओरिबसि रॉ मटेरियल नि मैन पावर मार्केट अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर नि अदुगा लिंखतकदौरिबा इंडस्ट्रीज अदु अचौबरा मचारा पोथोक पुथोकदौरिबा सिनमी कया थबक पिगदौरि पुथोकदौरिबा पोथोक अदुगी योनफम मार्केट मतिक चाना लैरबरा हाइबसि चप चाना लेथोकदबनी अदुबु हिरम असोमददी मणिपुर लेंगांग ngasi फावबदा माई ओनसिंदना लैबुगुम तौरिबसि यामना लाले मणिपुरदा भारत तिनबा चाही हुमबुट्रांग मंगा अदुगा स्टेट वुड फंगबना चाही यांखैगा हुमदोय मपुंग फारे अदु असुक सांगलबा मतम असिदा ngasi फावबदा मणिपुरदा मपुंग फाबा इंडस्ट्रीज अमा फावबा लिंगबा ngamdribasi करिगिनो हाइबु वाहंग अमा लाकले मणिपुरदा सेकमाई एसी मनुंग चैनल लैरिबा लोइतांग खुनौदा स्पाइनिंग मिल अमा लिंखतलमखि मिल असी मपुंग फाना लंग पोथोक पुथोकपा हौरमलगा अदुमक मुथतख्रे मसिदा नतना उख्रोल डिस्ट्रिक्टा हुंदुंगदा सीमेंट फैक्ट्री लिंखतुना सीमेंट की पोथोक निंगथिना पुथोकलमी अदुसु मुथतख्रे मसिदा नतना नंबोलदा खनसारी सुगर मिल जिरीबामदा बैम्बू चिपिंग मिल टी गार्डन रबर फार्म अमदी मंत्रीपुख्रीदा मैकफ्राइड फैक्ट्री लिंखतलमी अदुबु हारिबा फैक्ट्री सिंग असी ngасidi loinamok muthatre maduna ngasidi manipur da government ki industries ni haiduna manga tara phawba piba ngamba amata laitre manipur gi oinadi khwaidigi chanaba industries asi cottage industries amadi middle small industries ni haibasi akhang hai kyana chahi kyadagi lauduna laklibani अदुबु ngasi फावबदा मसी थबकतो ओंथोक्तना लैरिबसी असि यामना लाली पनबा याबदा इम्फाल वेस्ट की ताकयल द इंडस्ट्रीज स्टेट लिंखतलगा मपुंग फाना थबक तौबा ngamdre इंडस्ट्रीज स्टेट असिगी मनुंगदा लेरंबा साइकिल इंडस्ट्रीज अदुसु सीख्रे असुमना मणिपुरदा इंडस्ट्रीज क्या लिंखतलमलगा मुथतखिबा असिना लमदम असिगी सिनमिसिंगी ओइबा थबक सुफम लैत्रे मसिगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा पोथोक कया पुथोक्तुना सेल थुंगी फिबम फगदहनगदबा अदुसु अरेंब ओइदुना लैरे असिना मरम ओइरगा तोंगान तोंगान बहिरम क्यादा निंगथिना खुद सा हैरबा लमदम असिगी नहारोल क्या मियोय क्या सुफम नुफम लैतबदगी चौखत कगाउनबा पुंसी मरेल अमदा लेंदुना लैरे मदुना मणिपुरदा लेरंबा तोंगान तोंगानबा मखलगी इंडस्ट्रीज मयाम अमा मुथतखिबा असि करी मरमगिनो हाइबा लैंगाकना ngasi फावबा थिदोक्तना तुमिना अदुमक लेसिलिबसि यामना लाले हाना लेरंबा इंडस्ट्रीज सिंग अदु माई पाकना चलाइरंबा तारबदे ngasi मणिपुरदा पोथोक चाथोक कया मरुम पुथोक्तुना चौखतपगी कैराक्ता खरदंग ओइरबसु काखतपा ngamduna सेल थुमगी फिबमदा फगतहनबा ngamlamgani अदुबु हौजिक्ति सुफम नोमफम खंगद्रबा खुच्छा हैरबा मियोय सिंगी थबक सुफम फंगददुना लैरिबा सिगी येंगलगा लेंगाकना लमदम असिदा चानाबा इंडस्ट्रीज क्या अमा लिंखतुना सेल थुंगी फिबम फगतनबा होनबा चोंगनी मणिपुर की युमथोंग खुदिंगदा महौसागी हौदुना फिसा कोन लिंगदुना इमा सकलबी नुपी ओइबसिंगना फिसा लोनसा तौदुना फीगी पोथोक मरांग कायना पोथोक लंबा अदुसु ngасidi पुंगलेप लेपख्रे इंडिया की मपुंग लमदगी थाजिलकपा अफबा फी रोल कयाना लमदम असिगी ओइबा हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट की पोथोकसिंग मसी ममी सामबत नतना लैरोन सनखिबगा चप मानबा हाइबदु ओइरे मदुना मणिपुर असि लोइलम अमगी मवोंगदा सेल थुंगी फिबम अदुकी मतिक फतना मियामगी सुफम नोमफम खंगदना लैहंदुना इंडिया की अचौबा ललोनफम कैथेल अमा ओइना थंबगा चप मानरे
मरम अदुना मणिपुर की लेंगाकलोइसिंग तोंगान तोंगान बहिरम क्यादा ममुत ताना खंग हैरबा मियोइसिंगना कोक संसिनदुना लमदम असिगा सानाबा इंडस्ट्रीज क्या लिंखतनबा होनबा चुमले मसिनी पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफमदा मखा तारकपदा असिगी राशिफल अमुक मयाम पुना तामिनसे राशिफल असिबु इबिरकपा डॉक्टर वांगखेम जिबोल सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक जनिम सिंगमेरों इम्फाल ngasi tang kun gani pan thama pan nomaijin numit meragi taruk ni pan numit asigi rasifal amuk tamina se ahan beda mesh rasi asaw ba uthoktaba amadi marup khan ba haibana nungai jabo hengani nakna bagi wata ba mangjongna na poram yatpana chawkhat pagi phangani leisa pakhang singi oina ngang thokpada pakchagani bris rasida wangang khajiktang seksilabadi ngasi na hena nungai jagani हंथबदी अरुबदा लोइनबदबा फगनी सेल थुमगी मतंगददी खुचाउ थाबा यागनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना निंगजब थुंगनी मेटन रासिदा ngasisu अनौब थबकता माइपुनना होनबा यागनी मियाम नसु चाली नचाना नाइ जाखतकनी अखंग अहै तानरबदी फिदम नफम ओइगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना नुसिबना लुना तवी कर्कट राशि चरांग नगनु अमदी निंगबा खुदिंगमक पांगदबा यादे खनगनु मियाम दि तेंगबांग बिगनी निंहनद्रबदी लाक्च बिनबा लैरोय नरल सुचाखतकनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना मरी फरी सिंगारासिदा आसा चाउरुबरा हाइबबु मरुप काइननी खांगबा कंद्रबदी येकनबा हेंगेtkani amadi naral mangani afaba marup angamba khanarnasu tengbang bigani leisa pakhang singi oina pungning phathana laithou कन्या राशि अफबा मरुप अफबा लौसिंग अमदी अचुंबा उथोकपा खरा वाटकनी कानबा खरा फंगलबसु अरुबा थबक्तदी पाउताक लौदबा यारोय लेसा पाखंग सिंगी ओइना निंगबदी थुंगनी लूना नाकपिगनी तुला राशि मियांग हानुगु मरिफै लाई गुरु नयाबा लंबीदा चचबा हेना वाखल नुंगाइगनी लुसिन खल्लुनु महु चावबदगी डिजेक्शन बफगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना मरिफै वृश्चिक राशि निंगबा थुंगनी अंगमबना चांबी सेंडोंग सु चावगनी अमदी हाइदोखिबा वा ngakchaba ngamgani taha tahaba amadi asawbana di tathi leisa pakhang singi oina nungsi mari phai धनु राशि दा फमथोन फंगबगुम नुंगाइ जगनी अरंग अराग लौसिन बयागनी लौसिंग तानसिन बयागनी तौबदबु हैत्रबदी लंदी मखोंग पानगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना लाइबक फबा वाटली मकर राशि अनौबा आशा अमदी इमुंग मनुंगी मतेंगना पांबै ओइगदबा नुमितनी सेंदोंग तानबदा चाउना माइ पाकनी अखंग है तानद्रबदी फरोय लेसा पाखंग सिंगी ओइना नसागी ता खल्लबदी वरौनगनी कुंभ राशि दा थबक पांगनी मिचंग लैगनी नाइतोम अरुबा थबकती पांगनु मैदगी चेक्सिलु मतंग चाद्रबदी खोंफम अमा अनि हंदोकप फगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना माइ पाकसगनी अरोबदा मीन राशि मांगफम थोकपदा मांगहंदबा ngamba हाइबसी तुंगीदमक माइ पाकपनी यारिबा मखै लाई गुरुगी पाउताकना चैसु ओयु नाइतोम वाट चटकनु लेसा पाखंग सिंगी ओइना वा ngang फगनी मसिनी पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफम मदि राशिफल नुंगतिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगबगी लौथोकचबा मरोलबा पाउ ताबिरिबा अमदि मिदेंग ताबिरिबा सिंगबो नेरमला थांगदमना अमुकाना खुरुमजाय लेंसिन बिरो ऑपरेशन मखन अमत याउदना मखन खुदुम के अनाब सिंह लायंगजरी जेके नेचुरोपैथी हेल्थ केयर कैसांपात जंक्शन नियर ट्रैफिक पॉइंट इम्फाल वेस्ट मणिपुर जेके नेचुरोपैथी हेल्थ केयर सिदा सर्जरी की ट्रीटमेंट अमत याउदना लायंगजरी तोंगा तोंगान बलेना सिंह अदुदी किडनी फेलर लिवर फेलर हार्ट फेलर डायबिटीज गॉल ब्लैडर अमदी किडनी स्टोन डेंगू सिनुसाइटिस थायराइड बीपी स्ट्रोक मखल खुदुम की ट्यूमर पाइल्स स्किन डिजीज पैरालिसिस एपिलेप्सी पार्किंसन अस्थमा आर्थराइटिस ओस्टियोआर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड बेडवेटिंग असिनचिंग अयुकी पुंग निपानदगिना नुंगथिलगी पुंग 12 फावबा लोइनना पुंग अमदगिना नुमिदां वायरम पुंग 5 फावबदा मफम असिदा लायंगबगी खुदोंचाबसिंग पिजरी मसिदा नतना तोंगा तोंगान बलाइना सिंगिदमा सर्जरी अमत याउदना मफम असिदा लायंगबगी खुदोंचाबदु पिजरी अकुप मरुलगिदमा फोन तोबियु 9436186119 अमुकना 9436418619 लेंसिन बिरो जेके नेचुरोपैथी हेल्थ केयर कैसांपत जंक्शन नियर ट्रैफिक पॉइंट इम्फाल वेस्ट
Nungairaba Paujel, Lechal Ayush Clinic and Pharmacy, Advanced Diabetes Healing and Wellness Center, Sagolban Salam Lekai, Mamang Lirak, Jiri Parking. Mafam asida ayuki pung mapandagina pung mga phawbagi layengmagi khudong chabadu pijari. Adom diabetes laina nabagi damak wabirurogan. Lechal Ayush Clinic ta diabetes tha amagi manungda reverse oina layengba ngamjari. Masida sunatana creatine wangba, fatty liver oiba, cholesterol wangba, BP wangba, arthritis, gallstone, joint pain, kidney stone, weight loss na chingba layengba ngamle. Masigi sumathata makal khudimaki lab test tawagi khudong chabasu leizari. Ako pamarol gidama call tobiu 880 5718115 Amukahna 880 5718115 Mafam asida